Menteri ke Akashvani Shillong ke khubor manpuli di kesan ni jana kimat bokong san juga khubor. Lejua Menteri kena ke Sarkar India ya ke Rat Laban Secondary School ban rakhi ke jindap khatwi senam ke good governance juga Sarkar Modi. Beliau Menteri Rambak ke Meghalaya ya ke Williamson Sangma Meghalaya State Museum balas napen temai bat kentiu kerdan. Beliau Menteri ke Tenat Water Resource juga Meghalaya ya ke Ying Office jong Executive Engineer Water Resources ha Maukerwat Southwest Khasi District. Bat yo kanang ba Shillong ya ka parking lot ka ban nungkong ka bala pendek mbiang ki kor ki bor na ka bentagi kali ki baya da ka boarding electric ki ku bor ki babnya. Menteri kena ka Tenat kor bari jong ka Sarkar India Upavitra Margarita nengkeski ulali jungo ya ka Rat Laban Secondary School. Bat ulah thoni ki tenrai dieng kumsi benta ka jeng rakhi ya ka jingdap khatwai snem ka good governance jong Menteri rang badu Narendra Modi. Ha ketika sengi principal jong Rat Laban Secondary School ilapan pau ya ka jingdan kam ban snapan bahai ya ka school kat kun ki jingdan kam bat ru ya ki begiwe de ki jingdan kam jong ketika school. Haba ajin keren ke jingelang Menteri Sarkar Pedeng Loong baon kami ke jingdan jong kamang pisa na kalian ke jong Menteri na kebentaban yarab ketika school ha ke jingdan kam ke jong ka. Menteri lapan syai ba ke jing mang pisa kalong ke beduna na kebenta MP ban pendan kam sabar ke jaka ke balabu na kebenta jong ia kata jinglik jungo jong Menteri kena ke Sarkar Pedeng ia kara Laban Secondary School laya dan rengkat lang Ru MLA jong kathan uba san bor sulai Menteri Kabinet jong Sarkar Meghalaya uba ALHEC lembat kiwi-kiwi de kinongelam jong ka BJP Meghalaya. Menteri Rambak ka Meghalaya kodrat ke Sangma nen ke sni ula pli perda ya ka Williamson Sangma Meghalaya State Museum kabala pen thmai bat kanti kodan ha ki kerpong jong State Central Library Shillong. Ya ka jing sna pen thmai ya ka museum kabalong ka ying balabu ye ki tiar sa kenal jong jela lale ada ketenan art and culture jong Sarkar Meghalaya. Haba ajin keren ke jingelang Menteri Rangba ula penpau ye ke jing angnut balas slem jong Sarkar ban pendek pensa ban ri tengkai bat kentiu ye ke jing itu bekerpang jong jela ha ka baula ong ba ke ke bepenlong ye ke Meghalaya ban long ke bekerpang bat ye pher ne ki ki benta jong pertai sitlup kalong ke deiti tenrai ka balapau leng ba ka ketien Karyam ke bet tenrai, kijat jing bam, bat ketem keput. Ha ketika jing lang pli le dan rengkat lang ru Menteri ke Tenat jungok kai perthai ke jelau ba poleng do. Menteri ke Tenat boarding Abu Tahar Mandal, Chief Secretary jung jelau ba DP Walang, Commissioner Secretary jung Tenat Arts and Culture ba FR Khar Kongor, lembat kiwi-kiwi de ki he officer jung Sarkar jelau. Ka Rotary Club of Orchid City Shillong ningkasi kala pli perda ya ka road signage kabala penyang ha ka surak maulai bypass ya ketika road signage kabalong kancing aidak ya ki nonglit nongwan kabala penyang ha ki surak kabadan bon kilat la pli perda da Sukhminder Singh ubalong district governor jong ka Rotary International District lahijar ars pasopho. Haba ajin keren ni kinong patay kubor, uba Anthony War, ubalong President jong ka Rotary Club of Orchid City Shillong, ulaong ba katiga jing penidak kabala peniyang ha kalat jong surak maulai bypass, kalong bandiarap ikinong let nyong wan, kantam ye gitu ki bempat jutip ni ya leng ba katiga tan, baru ba war ulaong ba bunsin kibri ki bawan thamai sa katiga tan, kisyan jing banjiet ye kalat kabaki temu banlet. Kumta ketika jeng penidak lengba ke jeng tho arut surak kaniarap iki ban itu ada kebasuk ia kalat ke ban lam sa kajaka ke baki temu banlet. Kani ke kubor kawan sepina ke Akashvani Shillong. Na ke Akashvani Shillong mentang ini beteng ya ki kubor ki berangsa. Menteri ke Tenat Water Resources jong ke Sarkar Meghalaya uba coming one amban. Hingga keski ula pli ya ke Ying Office jong Executive Engineer Water Resources ha Maukerwat Southwest Khasi District.
haba ajing kren na kajing lang pli uba omban ula penpau kajing source cam ba kajing pli ya take office kan la ban ai kajing sakri ba khamba na ka benta ka district kunta ula khot la were barok ki officer ban treshitam ban penlong paralok bagi pat ba jong kathan bat yarap yaki hakaliang ki scheme ba pher Susu ba amban ula khot ye ki tnat trekam ba pher ki badan ha Southwest Khasi district ban ai ke jing trelang bat katnat water resources khanang ba ki project ba ka sarkar ka pentrekam kin yat bet ya renti na ka benta ka jing mento jong pat ba Menteri ke sarkar ula kenturu ye ki pat ba jong ka district bat ka jelahi berakowai bakin yada bat sumar tengkai ya ka mariang saudong namar omdan bala ban em klem ka Haka ba uloong ba, haki por ki ba mensua ka ka pahu, haki lumit ki tem, hendrai minta ka long ka basusi, babun ni ki wa, bat ki wa duit ki larangat. Kabala buat jing ban yok pahu ya ka hamtam haka por telang. Ka jaka penyeng kali ni ka parking lot ka benukong jong ka Shillong ka badan ru ya ka jaka charge battery na ka benta baro ki kali ki bayar da ka boarding electric, ki bakentup iki kali arsaka, bat kali sausaka, kalami menta hajan Bauri Mansion ha dan kiti Shillong. Ketika parking lot, kedai ke bala pendek pendiang da ki kor kibor, ha ke bala ban si pisa leng bakar trekam digital, bat iki slip ki bala penni leng baki kor vending machine. Kala ban nyam jaka penyeng nak benta san potli ki kali. Ha ke jing trei borba Bani snok tilang ha kajing persang bani lek persya ya kajing pendem kam bat jing DBA ni drugs ka office u district sports office da kajing trelang bat ngan ong biang katu ka office jong district sports officer da kajing trelang bat ka office u district social welfare officer jong ka Riboy district ning kasi kila penlong ya kajing mare ka basan kilometer ban penpriang jing tip halo kajing sniu ka jong drugs ia ketika jing mare kabala penong hapok katong jong ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan ia kabala ajeng kersan dan tanat social justice and empowerment jong ka sarkar India lasdang na kasnong saiden bat la penkut pat ha NLCA hall leng kedat kabala kring ia kejungwan ni siminta sithem jong kibrio na keleng Riboy district iba kentup ia ki kenhuan jong ki samla ki kena school ki club ba pher na kathan bat ki dukhat na ki seng tre mon sobha na ka benta ka bet ka biang jong ki pat ba nong snong kathong ka bakong san jong te program kalong ban penphren jong tip ahlor ki jingma na ka jing di buan bat ban pensluru ia ka kom ka bakot bakya Katnat ki Kamri Dokha jong ka sarkar Meghalaya, lingba u fishery officer jong ka Eastern West Khasi district Mairang, ning kasi gila penlong ya ka orientation program, ka ba lais ngilinter, na kabenta kinong Dokha hapo ka mini mission 4 jong ka senam arajar arpulai. Ya ketika program ajikai, la penlong ha circuit house ha Mairang, Hakaba yikijing aji kai pentibin la ada ka officer jong katnat ki Kamri Dokha ikong piling do long lat lembat u branch manager jong kai Union Bank of India kibi di ki he officer jong sarkar bat lawan bani simenta da ki dukhat na ki self help group kata ki SHG ki cluster level federation CLF ki society bat kinong Dokha ki batri simet hakati ka kam Kathong jong ketika program kalong baniasa ni ke jing tip bat jing hikai badan kam na ka benta ban kentiu ya ka yok ka kon lengba ka Kamri Dokha bat ban batai ru sapang ki skim ba pher ki ba yedei bat ka Kamri Dokha ki ba ka sarkar ka ai khanang ban yarap bat kentiu ki jing mentoi na ka Kamri Dokha ha ka than haswa ban penkut ya kubor ki mat bakong san sa simpan Lejunga Menteri kena ke sarkar India ke rak laban secondary school ban rakhi ke jindap khatwis nam ke good governance ke sarkar Modi. Beliau Menteri orang bak Meghalaya ya ke Williamson Sangma Meghalaya State Museum balasna pentemai bat kentiu kerdan. Beliau Menteri ke Tanat Water Resource ya ke Office jong Executive Engineer ha Southwest Khasi Hills bat yok kenang bak Shillong ya ke parking lot ke benukong bala penbet pendiang di kuat tibuan. Satu ni ke kubur kelakut.